Da biste napravili voćnu košaru od lubenice, prvo označite držku i rubove košare. Zatim izrežite nožem na označenim mjestima, a višak odložite sa strane. Izrežite dio ispod drške te ga lagano gunite prema van. Grabelicom za sladoled izvadite kuglice lubenice koje ćete kasnije vratiti u košaru. Izrežite rub košare po željenom uzorku, a zatim isto ponovite i s držkom. Izvadite ostatke kore iz košare i napunite je kuglicama lubenice. Bočne dijelove koje ste prvo izvadili izrežite na ploškice te pomoću kalupa za kolače izradite razne oblike. Isto možete napraviti s ostalim voćem koje se može izrezati na ploškice, poput kivija, ananasa ili dinje. Dodajte neko okruglo voće poput grožđa ili borovnice, ubacite koju krušku i vaš zdravi desert je spreman. Uživajte!